no kutukinjira tagutinda ari umukobwa yareka arakora amasuku nyene ni mu rugo bakundi uba wibereye mu rugo ariko urakora amasuku wipoye yarumvise umuntu areka arakomanga ku muryango yaraje ndaje kubakingurira hinjiye umuntu afite ibikweto bibi asa nabi kirara umva Sabrina Sheri nari nkukumbuye cyane rero navuze ati sinotaha mu rugo wanje naje kukureba kungire nkukumbuye cyane birarenze nanje ndagukumbuye ariko vuga buke ntubyure mama wanje umusore bakundana n'umukobwa yanse gutaha muhira ubu bavuga ati reka nze kureba Sheri wanje ndamukumbuye cyane mama w'umukobwa yaraje ariko mwana wanje nakubwiye kangahe no musore ntuzuzura mwemerera kuzarinjire mu ino nzu yanje negisoke icuki shenze cikishenze shaya mwese uruzina rubi ntosubiramo ariko mama wimutuku no nishiri wanje oya Sheri ndabizi ko mama wawe buri gihanyanka aranyanka nkaho menga je ndi umwanda anyita umwanda ariko sha uko ni kumvugisha niko bakoreza iwanyu ibyo ntibikureba urakabwa abantu bose banyanka je ndabitimbwa na urakabwa sore yamututse sore yaratutse mama wa Sheri we umva Sheri hagarika ibino bintu oya ndavugisha ukuri gutubunda nyanka ibaza ibyo bintu akarantuka ngo je ndi umwanda Sheri urabizi je kunda kwitaho uri umukobwa wanje ntabwo agukeneye wewe kubera ko jewe na papa we turamwitayeho kugusombya reba nawe unanirwa no kwitaho ngo kwitaho umwana wanje musore ntiyoga musore yambaye ibihuzu bicafuye cyane asinze ukije kureba umukobwa umva umukobwa wawe umunsi iri imbere agiye kuba umugore wanje kandi wewe nta kuntu uzahagarika ubukwe bwanje n'uno mukobwa wanyu asye musore kirangije gicira inzoga hasi caborewe nimboregwa umukobwa akundana nimboregwa we ako uyu munsi no kutwinjira atagutinda twipuye Shana nakurukundo karyoshe cyane mama we yarabirebye abona umwana we yakundana n'imbobo mama reka ndamwiteho siko mama nyemerera uyu munsi arari ngaha ko nta muntu yaza ngo amukore ngaha mama urabizi ko papa wanje ari mu rugendo rw'akazi sawa ndabyemeye ariko papa wazagaruka ejo mu gatondo umudindure mu gaturuturu umusohokane umutahane kimayi baba sinagikeneye mu nzu yanje kandi sinkeneye ko umugabo wanje nako sinkeneye ko papa wawe yabona no mayibo mu inonzu mbe papa w'umwana nyene yagiye ku rugendo rw'akazi wazagaruka ejo mu gatondo rero mama w'umukobwa w'umubwiye ati sawa muraze hano ariko mu gatondo mu gaturuturu hatsobe yatomutse sinkeneye ko papa wawe yaza akamusanga ngaha sore baratwaye mu cyumba umva sezeranya Sheri kubera iki wasinze mva nanje sinari kubikora riga urabizi ko wambujije sinzosubire kuboregwa ariko no musi naboregwe kubera ko naguhamagaye ntibugeze unyitaba nakwandikiye ntiwansubiza kuri telefone ndakurunkira ama audio ntiwansubiza rero nibajije ko uri kuranca inyuma n'utundi dusore naciye niyahuza amayoga rero oya Sheri urabizi je ko no guca inyuma so bizi nariko ndakora amasuku hano muhira ese soje usanga ndiko ndakora amasuku ibyo ngibyo sinabikora kubera ko ni wewe wenyene mfise mu mutima wanje kubwa yahobeye urusore sore ni imbobo ngo guyahuje amayuga kubera ko rwandikiye umukobwa nta mwishuri ndagukunda nanje ndagukunda riga nanje sinkwanka umukobwa yikundiye sore w'imbobo sore w'umukene atuka mama wuno mukobwa ngo urakabwa kubera kuranyanka ariko Sheri ejo mu gatondo uzasaba imbabazi mama wamubwiye amagambo mabi oya ibingibi sinabikora kubera ko namusaba imbabazi habwo nawe naza nsaba imbabazi yenyise umwanda nyine urebye reka mama wanje nta kwanka ahubwo yanka ibyo ukora Sheri buri gihe namana nguha amahirwe yo guhinduka ariko wanase guhinduka kubera kuvuga amagambo mabi oya Sheri mbabarire ariko jewe nagerageje
kumwitwaraho neza mama wawe niwe yantanguye anyita ngo je ndi umwanda naye mfite kumusubiza ndabyumva basi ibyo ngibyo ntitubipfe ijoro ryiza ubwo yaramusezeye ubwo yazimije n'amatara umusore bamuhaye icumbi ni mu gatondo n'izuba ryatsi bwarakeye sheri good morning sheri naraye neza wakoze cyane kandi umbabarire ku byabaye ejo narakugoye umbabarire sheri sa nkaho umusore ari umuntu mwiza ahubwo byamutera kuvuga amagambo mabi ari kubera zirya nzoga yari yanyweye mama w'umukobwa yarabirebye ni mu gatondo umusore yaragiye bakundanye n'uno mukobwa nakana kitonze k'agakobwa yikundaniye n'imbobo ariko mwana wanje nakubwiye kangahe ujya musore umubona mwiki bwira mama wewe n'ujya musore ntawuzi ujya musore no muntu mwiza mama umva reka kumbwira ko ari umuntu mwiza ego ushobora kuba umuzi kumundusha ariko mu ijoro ryaheze nabonye imyitwarire yiwe yambwiye ngo je ndakabwa ibaze mama ndabyumva hari we wasanga yabivuze kubera ko yari yasinze yari yanyweye inzoka nyinshi mama umva ndaje hani umeze neza kumbe ni papa w'umukobwa yaraje bari batubwiye ko yagiye mu rugendo rw'akazi papa w'umukobwa yaraje aja aramutse umwana we ameze neza papa Imo pepe umeze neza cyane gose umeze neza umusaza aratashe ni papa w'umukobwa urebe witonze nuko tukinjiye papa ndazi nyene ugira umbwire byabaye ku kazi n'ibyo nzaniye papa uraza kubimbwirana ni nava ku kazi nacerewe ku kazi reka ngende sawa mwana wanje ugira akazi keza mwana yaragiye ku kazi mwana ishimwe kuje mu rugo uzi ukuntu twari dugukumbuye je n'umwana wacu umva rero ariko mugabo wanje ariko ikintu nipfuza kuganira nawe cerekeye umwana wacu mbabarire sheri kubera ko baranamvuye mu rugendo rw'akazi hari umuntu yampamagaye ngo duhure akeneye ko tuganira bya cyane reka manzi ngende mpure nawe turaza kuganira ninavayo bisa nkaho umugore yagira aganiriye igira bwira uno mugabo ibyabaye nijoro umwana we asigaye akundana n'imboregwa ariko muzehe waravuze ati mvuye ku kazi hari umuntu yampamagaye ngo akeneye kuduhura reka manzi ngende mpure nawe turaza kuganira nje umva wampamagaye naje yero bon appétit kumbe wa musore w'imbobo akundanye n'umwana wa muzehe uno muzehe yaraje niwe yahamagaye muzehe avuga ati ndakeneye ko duhura no muzehe yagiye guhura nawe mbare nyakubahwa mu by'ukuri je nsanzwe nkunda umwana wanyu ndamukunda cyane byatanguye ari ibintu bitoya cyane ntarinzi ko byokomera ariko ibintu byarakomeye bibaseriye pe ntiwakwimagina nuko ngene ngisigaye nkunda umwana wanyu nta nipfuza uyu munsi kuba naguhamagaye uze duhure nta nipfuje kugusaba umugisha yuko twakurana ubukwe n'umwana wawe kungwiki Sabrina umwana wanje ukurana ubukwe cyane gusa munyemereye nabishima himbiga cyane nimba umukunda cyenda abaho umugisha riga mwana wanje nawe uri umwana wanje riga urumva se je nabitambika urukundo rwanyu wapi nimba umwana wanje agukunda nawe ukamukunda gute je nakwivanga mu rukundo rwanyu wapi sorry byamunejeje urakoze nyakubahwa urakoze cyane nta kibazo riga gusa umwana wanje uzamwiteho umusore kumbe yari yahamagaye no muzehe amubwira ati umwana wawe ndamukunda nipfuze ko twakorana ubukwe ariko umuzehe we aramubwira ati nimba umwana wanje gukunda nawe ukamukunda ni gute je nakwivanga mu rukundo rwanyu wa pipi saza yemereye umusore umugisha mukobwa ari ku kazi
shaho umukobwa ni mwiza ariyitaho ariko shaho umuntu bakundana do yaraje umuntu bakundana do ni nikirara yo umva mwiriwe neza tubafasha iki yararebye bona ni gwashiriwe umva bebe mombe shushu be hano waje gukora iki nyene urebye sheri tumaze igihe kirekire duteretana je nawe atakintu ndakora pe kizima nemba umusore aje gukora ibiki uribe witonze rero uyu munsi niyumviye ati oya sindabikubwira reka nkutungure reka ndagukubite kasiripiritse kobwa ko yararebye siripiritse sori yakwe amaye gutere oya sibingibi saya magutere oya sana magutere oya niki ngiki ndayibonye ibyo ngomba kugutunguza mombebe rero ndagutunguye ari we sori yakuye impeta twadupeta twa maki kwa 500 shiri urukura mporopoza cyane ubwo yarumiyo shaka abandi mu guporopoza barapfukama twakeya bakavuga ati wambere wibihe byose ariko umusore wo wazanya gapeta ya kamake kadesa mu isoko cyavuga ati ndagutunguye kugeza naho umukobwa mubaza ati none se shuri uri kumoropoza cyane none yanje ibingibi sinabikeka sinabyibaza pe bega none se shuri nyine nuko nguko bigenza ibiki bigenza nyine ukabora icyo avuga umukobwa warazi abandi mu guporopoza nyine barapfukama bagashiramo utuntu twakeya hari ku rusori rwo gwamweretse impeta byonyine umukobwa ari kugwibutsa ibyo bakora nari nibagiye narayibonye muri filime sha sorry yapfukamye besheri upfukamisha ivi ryahe ino bica nk'iringiri reka mfukamisha iringiri shakoze umusore we yararebye agapeta umusore yazanye akamafaranga makiya pe ariko umukobwa urukunda mukunda ibyo ngibyo ntabyitaho umukobwa akunda umusore nyine uragakunze sheri akenya ko dukorana ubukweje nawe wabyemera cyane gose ndabyemeye twasize umukobwa abyemeye we umukobwa yarabyemeye umukobwa akunda umusore bya nyabyo umva sheri nagenda kubwira bya bindi sawa ndabyumva mbwira rero urebye icyo ni joro turi kumwe n'umwana wacu umukobwa yaraje mama we taraheza kubwira papa we George yishimye uyu munsi mbafitiye makuru mashasha usore ya mporopoje mwana wanje wabyemeye ko mwakorana ubukwe cyane gose nabyemeye yananyambitse n'impeta yayinyambitse mama narakubwiriye kurya musore ari seriye ashaka ko dukorana ubukwe kurya musore arankunda none se hari ikibazo ko mbona urakaye se yarebye mama nyine yarebye umugore wabona arakaye nyine sheri urebye ibyo nagenda kubwire byari bingibi nagenda kubwire ko sheri uno mukobwa yajije mu ijoro yasinzi yaborewe arangije arantuka gunje ndakabwa rena naciye mbona mu byukuri ko uwo musore adakwiranye n'umwana wacu reba oya mama yabyo ngibyo byiyoze mama wimuvuga nabi mama kandi mubuke ko neza ko muzihe bamaze kuvugana n'umusore mukecuru wo ntabyatsi umva nta kibazo rega je mbona nta kibazo umusore twavuganye rega kandi umusore yambwiye ko akunda umwana wacu n'umwana wacu akunda umusore rero nta mpamvu yo kwitambika mu rukundo rwabo kandi kindi urebye nubwo uri kuravuga ati uyu musore ngo nimboregwa akundana n'umwana wacu nanje ubwanje wibuke ko igihe nari umusore nari imboregwa pe subizi mombe
ni musaza kumbe ngo n'umusaza igihe yaragitereta no mukecuru yarasanzwe ari imboregwa. Ndabyibuka gusa nyene mwana wanje ibe byose mbikora kugira ngo nkubone wishimye reka simba nkeneye ko mwabana n'umuntu yagufata nabi reka ibe byose mbikora kubera ko nkukunda ni mukecuru abo nyine ata mpamvu yo kwitambika mu rukundo rw'umwana we n'urya musore avuga ati n'umugabo wanje wana yarazinwa. Mwana wanje ugira udusige papa nawe wivuga amagambo nariko ndakina nakinaga zewe yakaramubwira ati mwana wanje ugira udusige ugende ku bagabo. Nurukundo umukobwa yarasohotse ahantu bari kumwe n'inshuti ye umva narumvise ngo baraguporopoje watwetse fiancé wawe asa gute yambara gute ni mwiza ni bogare umukobwa yasohokanye n'inshuti ze umva nyene ni mwiza rega urumva se je nakunda umusore atari mwiza gusa umunsi umwe nzamubereka nta kibazo inshuti ze zikaramu ziko ziramubwira ati twarumvise baraguporopoje watweretse boyfriend wawe bakobwa tubaha ibiki basokiye nyene mu kabari Juri Sabrina kwa rusore gwaraje bahamagara wa mukobwa Sabrina bandi ngaha ese wori umusazi wewe wasaze kubera iki ubu ngo butanguye kunkinisha naguhamagara ntunyitaba kuri telefone kubera rero wawenye ko naguporopoje utanguye kuja guhiga ubusore mweho mwahoze mukundana kugira ngo muryamane mwisezeranya kanyuma nawe umusore ibyo reka aravuga imbere y'inshuti z'umukobwa sha musore nikibandi nyene inshuti z'umukobwa zatanguye kumukamera umva ndabizi guhiga ubusore mwahora mukundana kugira ngo muryamane hama inda uzocu yinshira ko ngo nije naguteye inda inda ni yanje kumbe ari ubusore uvuye guhiga hano hantu mu kabare ngo si wewe mugira muryambane na shiri wanje mve nawe umva dali ibikora kende ku ruhande musore n'umusazi ku buryo aje atuka shiriwe imbere y'inshuti ziwe ati shiri kumbe ugiye guhiga ubusore mwahoze mukundana kugira ngo muryamane utwara amadayo madezo shuyanshira kubwa tinda niyo umugabo wanje nibyo ugomba uguma kwisezeranya kuryamana n'ubusore mwahoze mukundana kubera ko ngiye kukurongora imbere y'inshuti z'umukobwa nawe ndebere ese ibingibi ukurakora nibiki uzomara amaza kugeza ryari imbere y'abantu urabona naguca inyuma inshuti z'umukobwa zose zarumiwe n'umusereveri yarumiwe isore ni igisazi we nta ndero gifise pe mwana yanje nagutelefone ntiwansubiza nari nzire kuri kuranci inyuma sike kandi byose ni kubera wewe kubera ko ndagukunda cyane mba nkeneye kumenya aho uri ibyo urimo ibyo uri kurakora kubera ko je ndakwitaho cyane ese urazi kungene nkwitaho ndabizi nawe ndebere kukwitaho ikeya mva ndabizi ariko ufise kunyizera nkuko nanje ndakwizera n'abakobwa bari ko barabazi no mukobwa ati batweretse shiri wawe agiye kukurongora agiye kukwera umugabo wawe ninde baramubonye kobwa yarumiwe kandi mama we amubwira uwo muntu anuka jengo ndimbwa ndakabwa wamuhebye kobwa kana udashira ababyeyi baba babona ibintu byinshi umva Sabri uwo musore nimba ari we yagiye kukurongora mutandukanye nimba
barishiri wawe agiye kukubera umugabo wawe mutandukane pe inshuti ze niyo magambo zamubwiye umusore ntabwo yakubera umugabo mwiza umva iyo video warakora mu kamera yindungikire ubundi untware mu rugo sawa nta kibazo sheri sawa nta kibazo ni inshuti ze uwo musore ntabwo akwiriye kubera umugabo pe kandi nibyo ubundi ni guta umuntu mugikundanye akagufata nk'uko nguko ibazi naho niyagushira mu mago kubwo yagiye kwereka video ababyeyi biwe ya video musore karamutuka ngo uri kuranca inyuma wagiye guhiga udusore kugira ngo mujyamane kubera ko wumvise ko jengiye kukurongora wisezeranye ku busore mwahora mukundana muhatwiki inda uzocuyinshirako umva bingibi ntibibaho ujya musore narinzi ko ari umuntu mwiza aciye amagambo make ariko sinarinzi ko ari inyamaswa sheri mwana wanje narakubwiye umusore muhebe pe umva mama bisa nkaho kuva na mbere ntakumviye ariko uyu munsi ntangoye kumva y'amagambo wigeze kumbwira ariko ntaravuga amagambo menshi ndakwinginze umbabarire kuba ntarumvise impanuro zawe kuba narakubereye igipfa amatwi mama umbabarire Ega mwana wanje nanje sinashaka sinansi ujya musore wapi pe nansi imyitwarire yiwe mama nabaye impumyi pe ujya musore kandi ubu ngubu ntanguye kwicuza kuba narakundanye nawe mama umbabarire uyu munsi atanguye kumva mu maraso mama ndetse no mu mutima wanje amagambo umukobwa yabwiye mama we atumbabarire cyane kuba ntumviye impanuro zawe umva umwana wacu ntitwatuma aja ku muntu yirirwa yamubabaza umwana wanje dufite kumutegurira hazaza heza nanje nibyo nasobanurira ibyo wamusina nshaka kugusobanurira mugabo wanje mwana wanje bwira uwo musore ubundi mutandukanye bwira uwo musore kuko ubu ngubu utakimukunda mama birangire iyo magambo pawe umukobwa yamubwiye bwira umusore ko birangiye sore baramutelefone kiri mu modoka Aro urinde wewe sore cyane ikirara umva ndi sabri bite sheri mugore wanje wahazaza umeze gute umva ameze neza ariko hari icyo nshaka kukubwira muri kano kanya hari ikintu nipfutse kukubwira muri kano kanya rero nari nipfutse kukubwira ati urukundo rwacu uyu munsi rurarangiye pe sinkigukunda oya sheri wasinze raburyame telefone ushire ku ruhande uryame ejo uzamvugisha umeze neza hari wasinze sheri ryama reka ndabizi ibingi kutabimbwira kuri telefone umva ibingi ndiko nakubwira n'ukuri kubwa ariko avugira kuri telefone n'ababyeyi bumva kandi umbabarire oya nakuntu wansiga mwabuno buryo kubera iki sheri nimba ari imico mibi mbwira ndayihindure ndabizi ni mama wawe ariko akubwira no magambo undi umuntu mubi wapuye umunsi nabyiboneye kandi kinindi ndicuza kuba narakundanye nawe oya Sabri je ndagukunda witwa Sabri urabizi ko ari wowe wenyene mu by'ukuri nkunda mu inosi subizi mombe kandi urabizi je ko ntubaho nagufise ibazo mpebye naba ngiye gupfa ubwira basi ikintu nakora muri kano kanya kugira ngo cakunezeza kugira ngo ntidutandukane mva rero nagwaye amahirwe menshi yo guhinduka ariko ntiwigeze uhinduka wankoreye byinshi ndihangana ariko nawe ntiwigeze ubona mu by'ukuri ko ndiko ndihangana rero uyu munsi byananiye kwihangana bashiri kurangiza ubuzima bwanje nyumva jewe nyene kubwe yarakufye yamuteye indobo yaramukatiye uranyase mwana
umusore atandira chance kubera ko gifise imico mibi umukobwa yarabikoze nyine yarababaye nyine urabizi ko burya umuntu yumukunda ubundi nubwo wamwa nubwo wamubwira dutandukane ntaca kuva mu mutwe ubwo nyine wapi wari ukimukunda shaho umukobwa yarababaye bare bagiye gukorana ubukwe ariko birangiye batandukanye arakwereka umukobwa yaraje hano ha wenyene akibuka byabaye bari kumwe n'umusore nakubwiye ugiye umuntu iyo umukunda tsama gatandukana ashoka akuva mu mutwe ubwo nyene wapi ubwo yakomeje yibuka ibihe byiza bagiranye n'ibihe bibi umukobwa byaramunejeje cyane kuba batandukanye n'umuntu atandera afise shaka gutuma umuntu mukundana yagufata akanyamaswa agufata uko agomba kumara amazi imbere y'inshuti agutuka ibazi nawe niyagushira mu mago niyo mwakura ubukwe ukaba umugore we nimwe bavuga ngo harara harashe zirara zishe umukobwa yasohokana n'inshuti ze zikamubaza ati mwaratandukanye cyane twaratandukanye umukobwa yataha ababyeyi biwe bakamuba iruhande rwiwe kugira ngo bamwibagize ibihe bamaranye n'ujya musore umukobwa akishima barakweka umukobwa yatanguye kwishima nyana agahinda kamaze kumuvamo barakwereka haheze indwi imwe ibyo ngibyo byose bibaye umusore yaje ikweto shabi cafuye cyane umusore cikibandi yaciye mu idirisha aho umukobwa aryamye umukobwa yararukati yavuga ati je sinkigukunda umusore gwaraje umukobwa ariryamiye yaratanguye kugwibagirwa ariko gwaraje ni mu ijoro gwaramuteruye kubwa kubyuka abona ari hejuru ibingibi ni ibiki urinde ngo ndinde ko shiri uzunyibagiye muri kano kanya cende shiri wawe narakubwiye ko ntubaho nagufise rendaje tugene kubana cinawe fe nawe je simbishaka narakubwiye urukundo nari nkufitiye gwararangi ubu ngubu sinkigukunda ubufasha umva funga umunwa nona nta muntu numwe ari bugutabare tugende umusore rushimusa umukobwa ruvuga ati je sinabaho ntagufise tugende tubane akaramata byo gutera amadobo ni ibiki byo gukatira umuntu agukunda tugende ndabianse umva umwana wanje ntagire n'ahantu na hamwe umutwara umwana wanje umutwaye ni muzehe yaraje reka umwana wanje agende ariko shawa kizehe urabona je ko nagutinya muzehe bamukuye iryinyo niwe watumye umukobwa wawe ankatira umukobwa wawe je ndamukunda umva rero sinarenze ko ibingibi wabinkora umva nyene ndagukoreye ibintu bimbabaza na jewe kuba ndagukubise nkaguhungura iryinyo birambabaje cyane reka nkoresha iki ngiki kitaza kumbabaza nimba gira koresha iki yakuye yimbunda ndakwinginze ntubikore zehe yamwatse imbunda nta mikino umva rero ngiye wari ufise amahirwe wari kubikora ariko ubu ngubu nta mahirwe ufise musore ubu ngubu nta mahirwe ufise wereka tubirebe ko ata mahirwe mfise nkeneye gutsindira umwana wawe nkamutwara umusore yateye yakurayo zehe yasuniye urusore urubandi rw'imayibobo amabire byahamagara polisi icenda rimwe zehe ningwanyi we zehe urayo tayici umusore atera wapi zehe na mikino we zehe azikata yici zehe yakubise urusore rero birebye ndasebye kweri imbere y'abatama
yaramuteye muzehe ararufata muzehe arushira hasi muzehe yarushize hasi yewe ibingi biramaramaje kubona naringiye gutanga umwana wanje ku kintu c'igihombi nkawe ukubitwa nk'umusaza nkanje sinarinzi kuri umuhombi naringiye guha umwana wanje ikintu c'igihombi nkawe muzehe yaraje agikubita akaboko nangijiro gihonyo muzehe yaragihonyoye sinyiko zina mikino yarakirebye abona nikizima yewe Sabri mwana wanje umeze neza Shane meze neza yewe fanyira mbabarire kuba natinze kicura hamagaye polisi ziri mu nzira muzewe nta mikini yewe muzehe zikatayici bega umusaza we muzehe arategura muzehe aratwika sore bararufashe polisi zaraje kubera indero nke kutubaha ibyo bitumye umusore aje mu byago abuze urukundo agiye no muri gereza ubwo yatanguye kwibuka igihugu amubwira ati mama higwe ndetse n'umusore nawe yanatangura kwibuka ibyo yakoreye umukobwa abona umugeje cyane habi kubera umunwa munini tije nkene gukwitaho kubera wumvise ko je ngiye kukurongora ndagushire mu mago tanguye kuja mu ndi ubusore kugira ngo ugutera amada uzoca uyangerekeraho byo byarabaye muzehe yahondaguye urusori muzehe azika kungufu barakwereka hezi iminsi muzehe yakubise ibandi abona kazo tuntu twa karate noneho yahise yigira umumeteri arangije atangura gutoza umwana we batera ukunguku umombe pe uzakubita abakecuru bazakumenyera muzehe aratwika muzehe arategura muzehe yahondaguye urubandi atavumbura kazo tuntu twakungufa avuga ati bwabundi ndatwika kananje nigisha umuryango wanje mbe ndi meteri ubwo yarabirebye yarishimye cyane ubone ibyishimo byongeye kugaruka mu rugo ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze nongera nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri ino channel ndabashimiye cyane nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamona kandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe nongera mvuga ati yari Tavo nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao